Oke. Kembali lagi di channel kami Bacot Sisoka TV. Seperti biasa, sebelum memulai video ini, harap klik subscribe. Karena subscribe itu gratis. Ikut dia kernaonnya. Kernaon nih. Bang. Beli baju lebaran tanpa duit. Lah, kenangin baju, kenangin duit bel. Naon sih ya? Cek, naon di dieu? Aing dengan duit kubusan Naon lebaran. di cek menggilo jeung aing tadi boga ide. Di naon? Lu bombe di ditu tuh, orang maling yuk. Ayo maling ah. Ayo. Cang pena tuh, lumayan eta yang beli baju lebaran. Eta mah meunang 3 truk baju ge. Mantep eta. Ayo lah geus lah, beraksi lah. Ayo. Ih, tapi bulan puasa gua hari. Cek puasan tuh. Iya, puasa teu. Alhamdulillah puasa, tapi kunan maling. Sia nu ngajakana. Aing yang lebaran heula. Geus. Mana yuk, lihat pang itu yuk. Anu ieu bae, anu ieu mah gede lumayan. Yuk, badot dong. Nah. Ada kalau lumayan menang gitu tuh baju ge. Coba cem. Baju lebaran aing yuk, baju lebaran. Jadi baju lebaran sih, ini aing. Aing boga na yuk. Oh tuh. Berat, coba angkat coba. Ih, itu ke bawah. Aja anu mana tuh mena. Itu betul. Iya, anu gede duitna itu merada leutik duitna. Saya pada kanyawan, batur. Semuanya 200 cepewang lah, bisa yuk. Wen maling be aing bangsat. Woi, maling woi. Woi. Mana ini jelema eta? Lah. Baiklah. Si maling mem bulan puasa teu barokah. Saha anu ngajakan tadi? Aing boan. Aing baju lebaran dan bukan duit, beli baju aing kesigan Sarua aing ge. Makanya kayak malah amun untuk usaha ulah maling-maling kos itu teu barokah, teu barokah. Dagang Bayu. Dagang, boga modal. Aing boga HP doang, jual. Ini jadi YouTuber sih ya. Aing berharta, ngeplog gitu. Oke guys. Oke. Gagal lagi. Gagal mana? Gagal deh. Ngajakan sih dosa eta. Oh. Alah. Aing jadi jelema bener ya, tapi aing tidak menang pegawaian. Iya, kan. Maju. Hei. Makanya ini dapat duit dengan tempat-tempat bae lah dengan ayah duit nah sakoper Tuh mulai. Woi, maling woi.
Loading. Action. Mana aja jelema eta? Lah. Lagi lah. Umpat. Terus. Lompat deh.